Uyu akaba ari umugabo witwa Abdul Halim Ali Attar, akaba ari umugabo wahinduriwe ubuzima n'ifoto yonyine imwe gusa. Ushobora kwibaza ati ese uyu mugabo kugira ahindurirwe ubuzima binyuze mu ifoto imwe gusa ndetse na social medias, wakwibaza ngo byagenze bite? Ibyo byose nibyo tugiye kurebera hamwe, njye tugiye kubana ni Adolphe Muhire muri iki kiganiro. Uyu mugabo akaba yitwa Abdul Halim Ali Attar, akaba afite inkuru itangaje, gusa nabyo ubwabyo bikaba bitangaje. Iyi nkuru ya Abdul Halim Attar akaba ari imwe mu nkuru zakoze ku mitima y'abantu benshi ku isi, ariko hari ikintu cy'ingenzi ugomba kumenya, kuko amakuru tugomba kumenya. Tugiye kureba amakuru arambuye ku bwana bwe n'ubuzima bwe mbere y'intambara yavuye mu masoko yizewe. Ibyo tuzi neza akaba ari uko mu bwana n'ubuzima mbere y'intambara, Abdul Halim Ali Attar akaba yaravukiye muri Syria mu muryango w'Abanyapalestine bari impunzi. Yakuriye mu nkambi ya Yarmouk hafi y'umujyi wa Damascus. Nubwo yari yaravukiye muri Syria, umuryango we wari warahunze Palestine mu myaka yashize, bityo ntiyari afite ubwenegihugu bwa Syria. Ubu rero kugeza magingo akaba ari nta makuru yize avuga ku bwana bwe uko bwari bumeze, amashuri yize cyangwa ababyeyi be. Icyakora mbere y'intambara yabagaho nk'abandi baturage. Yakoraga mu ruganda rukora shokora, chocolate factory, kandi akaba ubu yarashoboye gutunga umuryango we. Yari afite umugore n'abana babiri. Intambara uko yahinduye ubuzima bwe rero ni uko mu mwaka w'ibihumbi 2011 intambara yo muri Syria yaratangiye. Nyuma y'igihe inkambi ya Yarmouk yabayemo imirwano ikomeye n'ibisasu byinshi, ubuzima bw'umuryango wa Abdul bwarasenyutse. Yatakaje akazi, inzu yabo ntiyari ikibaye ahantu hatekanye kubera guhunga, ndetse bahatirwa guhunga bitewe n'iyo ntambara. Yabanje guhungira mu Misiri, nyuma ajya muri Liban ari kumwe n'abana be babiri. Umugore we yaje gusubira muri Syria, maze Abdul asigara arera abana wenyine. Ubuzima yahuye nabwo bukomeye muri Liban nuko ageze i Beirut yakodesheje icyumba gito cyane, kubera ko impunzi zari zigoye kubona akazi. Ubu hantu bwatangiye gucuruza amakaramu n'utundi tuntu duto ku mihanda. Buri munsi yahekaga umukobwa we Rem, umuhungu we Abdallah yasigaranaga urugo, ndetse uyu mugabo akaba yazengurukaga ku mihanda ashaka abamugurira amakaramu. Ku munsi mwiza yashoboraga kubona amadolari agera kuri 35 gusa. Ayo akaba ariyo yagombaga kugaburiramo abana ndetse no kwishyura inzu. Uko rero ino foto yahinduye amateka ye nuko muri Kanama mu mwaka w'ibihumbi 2015 umuntu yafashe ifoto ya Abdul. Uyu muntu akaba yari umunyamakuru. Aha rero ajya gufatwa ino foto, Abdul akaba yari ahetse Rem wari usinziriye ku rutugu rwe agerageza kugurisha amakaramu. Iyo foto yahise isakara ku isi yose mu gihe gitoya, ariho uyu munyamakuru wamufotoye witwa Jesus Monalsan yahise atangiza ubukangurambaga bwiswe Buy Pens bugamije kumufasha. Ubu bufasha bukaba bwari bugamije gufasha uyu Abdul Ali Attar mu minsi mike gusa. Intego bari bihaye nuko byari 5,000 by'idolari, ariko abantu baturutse hirya no hino ku isi batanze amafaranga arenga 180 by'amadolari, nyuma agera hafi kuri amadolari 191,000. Ibi bikaba miliyoni 200 z'amanyarwanda. Icyo yakoresheje ayo mafaranga rero uyu Abdul ntiyayapfushije ubusa, ahubwo yahise afungura bakery, ngo ni iduka rikora imigati, resitora nto ahacururizwa kebab
Ibi bikorwa byamuhesheje ubushobozi bwo guha akazi impunzi 16 z'Abanyasiriya bahunganye. Uko ubuzima bwe bwahise buhinduka ni uko nyuma yo kubona iyo nkunga yimukiye mu nzu nziza kurusha iyo yari arimo. Umukobwa we Ren yabonye ibikinisho ndetse umuhungu we yasubiye ku ishuri nyuma y'imyaka 3 atiga. Yohereje hafi 25,000 ku nshuti ze n'abavandimwe bari basigaye muri Siriya. 25,000 bikaba biri muri miliyoni hafi 30 z'amanyarwanda. Uyu mugabo ndetse n'akamesaje gato yagize ati: ntabwo ubuzima bwanjye bwonyine aribwo bwahindutse, ahubwo n'ubwo abana banjye ndetse n'abantu bo muri Siriya hari abo nabashije gufasha. Iri somo rero rikomeye kuri ubuzima bw'uyu mugabo Abdul Halim Ali Attar, akaba yigisha ko umuntu ashobora gutakaza hafi ya byose kubera intambara, ariko amahirwe rimwe agashobora guhindura ubuzima bwe, kandi iyo afashijwe neza ashobora nawe gufasha abandi. Iyi akaba ari imwe mu nkuru zizwi cyane ku isi zerekana uko impuhwe n'ubufatanye bwahinduye ubuzima bw'umubyeyi wari ugeze ku rwego rwo kubeshwaho no kugurisha amakaramu mu muhanda. Iki cyo twamwigiraho ni uko gufashanya ndetse no kwiheba bitagomba kuturanga muri ubu buzima bwacu. Igihe twari kumwe na Adolphe Muhire. Mukomeze mugire ibihe byiza kandi Imana ikomeze ibafashe. Mbibutsa mukande subscribe, munakunde ino video, kandi iyo ufashije umuntu utagira kivurira Imana igukubira karindwi. Murakoze cyane.